kerwit ki pajba ka mau kerwat dah ki jingkli ba ya isa Renington tongkar halor ka reservation bat dah ka ba pen hi triang ki pajba ki kwa dah ka jubab ka basyai bat ka batikna haba kiri orang ba ana ka mau kerwat kilapan dah ka jubab ka batikna lem dah kumta kila man simbiang dah ki wei pat ki sinjam ka jubab na MLA ka mau kerwat ka klempen hun jrot ya baro ki pajba pat kaju si kaju kajubab pakilayo sengau na UMLA jong kamau kerwat ki pajba kamau kerwat giai ap menta lanau undra ya kane kamat namar kapor kam ap bat katkum kajing kular jong ula ong ba unsara ya kane haka komiti jong hakine ki sisngi arsingi ki panwan pat ki pajba kiai ap ya kata lada lasai la sisngi kimyo jubabe kata kamut kadai ka kam keba pendom ya ki pajba jong kane ka dong katany mau kerwat Tenre lada kami imi kan ko kasto tingin sa kata gede na kaleng kasur jong ni kung pajak bubun mo dengan pajak tanya ala patay fi bangala le la kabentang ala ara assembly ngala kren how chief star ngala kren sokar individually kata ban suom tang da kakin re champion ka kam na kaleng jong ki pajak nim so hun su ban susanya kata gede ka ka bangi pajak bubun yes no tin na kaleng jong kasur pajak pinong sokwes ikwa banyo ya kular ka basah nunong ipat jong bat le sila rang yo ya kata ko jubab ka basah na inong ipat jong kular ka basah mo inmi nang ni dagang ti ka baca cai bat ikloy bane trelang ru bat re la rang yo ya ka kular ka basah ba inong ipat jong ban supan sai kandet nyimwan hani bane kedu ya nunung ipat juga political party lagi wan hani bane kedu yo nong ipat jong ka dong ka than jong ni jong constituency mo kurat i barok hoy nak ta ban ra ya ka kya ka shon jong pajba jong constituency tena kalen jong ni kwa ban yo ya ka kular ka basai bangin suhun hatu nak kalen pi kumun dong ikmat pi kular sai ban le ai mador halo ka reservation policy ban ruan ra ya ka jong pertama ya ka reservation policy pada kidon ki jerbat bu pinterest sistem tin ai ka jong kular ni pajba ba Pinterest sistem bakane ka jingya ki ka isu jong ka jat benriu ka po sak thong kata ka di jingkwa jong na greng jong pajba tilaram ba phi ku munong mi khmat jong ka thang jong ni ki aya ka kular ka basai ka baskem na kaleng jong ni kloi ban trelang bat min mi nang ni ka ganti ka bacai cai ka basai ba kane ka jing ya dawa jong fi kam dei tam tak interest ka jing toy jong fi na ka jing toy kun fi na ka jing toy kun jong ka jing toy jong kalawai jong lang bar ko ni sai ka basai ga sngi kane ten mar kata ka question ban ong baginom kersan ni kini kamdam ka ngila keren kuma pilai ba ki ong ha marwei ru ngala keren ha assembly ke badai ka kabantai ke ban keren marwei ngala keren marwei tenre nda ka poi pede ya ka ong ba tang na ko klem tip pajba se kam desu kata pilai hi bakum ka party collectively ngila shong meeting ngila rai ngila keren hi ki pres jong ba ka party meeting ke bagidon ha president hi mula keren nang tangila thoru sa kasarkar ha ko pilai lang bakot kubar barok bangil athok sa sarkar tinga kwa pi pin sai bana kaling jongi kum ka tim mari su thu ba mantala dangangan kren tong bolong marwei kanom poi sei kum ka tim gi kwa bangin don bet ke jingya tai hapo yu ka kru hapo yu ka tim andan ngin mi sabar kum ka ju kasur jo ka tim barok wei tina kaling jonga ngasai kum sai gasngi bayakane ngala ju kren pajba lenter haki mensua kapot election bad mentar ngapat kanram kadang dai ujuk hi bad ngan yang nak kaptakan ke isu kano kabadon kam hak ta kapor ke banwan lada kadon kano ka step kabadon kam ka bangi i bakalong ka jing mentoy kalong ka jing khu ke jaj benreu asku abade tu pi bangin ngin le ya kata le ya ke bentar nada ka daw ni wan chapiru de halo kata kan nomrib namar ba bangin suya ruai ke jing ruai ijri la de bangin suya ruai ke jing ruai jing atli la ke jing ruai batte song ke jaj berutang pos election bane suya ruai jing ruai sungsit tak election bangi penyatli la ne ite song ke jaj berutang wasno kalong kamdon jimut nama kata ngirpat je pikum no ikmat bang iburom sobha bat pen I akane kamat bat pen I dakikam bat berlong rangba sisa bat kene ai bat kene kesan de kene kamat kum gunong kum burang ba bang pen hamti pi kabor
Sobha pensim ya kakam dah kajing orang ba kajo pi kubai sibut. Te sa kumbayo sa preston ong ba kim kwa banyatai sipangka reservation. Te kin simbe tanga karosta. Te selada ka sorkar kam sim ya kane kasin jam banyatai halor ka reservation dan ka stands na kaling jong pi ban. Pi ka stand jungi kalau kumne. Nakaling sarkar berbangir suatu urgensi kena kerosta. Lapan sange recruitment daka court kamdai ke sarkar. Bah kat bangin padon karostar in place habban persange baru recruitment. Te ka sarkar ha usnam arhajar apuar. Ha ka order sipau tarik jong berai me arhajar apuar. Kal habban me ka roster. Kenang ban implement habaro ke department kenang ban nom sange kajing tungkam tungjam. Ei kata karostar kalong piati barok haj bakalong ba dei ban maintain kat kum kajing tho ka reception persi sau phau yo karo sau phau kasi jantia dei ban maintain tek kum ta te kajing kalong ba om shimla penteri kam hakini kisan pusnam bar khoj kata karosta ba dei kata hiru ka kut ka question idon ki bakli balai bangi lasya ban yakran ban penteri kam kan karosta muswa namar ka daw juga kut kabala intervene yangi ngim bansing ngim don ko perkalat sarkar ka bangedon lang hilu tus namru aljar puar hak bangi lahab ban manra ka order ndai ka besu tanap itu ipi kalong ba kani komiti ka bangi don menin hak wede ba ka rostar ilala ban sim ya ka resolution na kalingan komiti ya ka ban pha sa sarkar ba kadai ban amen kadim permit da ka om ka thamai de syu ka tu ka om ka mi ha snam aljar puar ka ba ong ba ya ka rostar di ban khain nadu basdang na spat di puar besu tanap itu ipi ban kaling jongi ngalet himanga ku representative nak parti UDP ya ka bangalayo ban ai jengmut rabak menin ka komiti ya ka komiti kala pediang ya kata ban kum ka resolution menin ban tho sya ka sarkar ba dei ban thamai ya ka toko OM dei ban ora thamai da ka ba amen no itu ko OM jong ka siputrik me ar hajar aku ar da ka ban ora ka OM ka thamai ka ban ong ban sedang mentah om dei syu petrikam ya ka to ka OM ka ba mensua kajing baru kedekan ni. Bala dangim bandra, ladangim petrikam karostar kumbai don ki ong ba baleng ini diskusi karostar. Ti ladangi hun bandom tungkam tungjam karbom padla petrikam me kane te kadai kindam diskusi kabyang hi. Tere kajing suku thok jongi kamlong te kumtangi kidon kini kibal over 8 kibal up stang lano ban let interview no. Ban let appear ki exam joki. Ladamangi ngi ong bagi persange swai ka recruitment. Wantang mentah kajing bola tungkam tungjam hadikat no ki samla jongi kilaya ot kilaya 6. Tinggal sengau bakalong ke masyong lihat kata-kata. Bakat bagi padla ban review kan ke polisi ke ya kan ke reservation polisi. At least karostar kan balong in place. Hakaba ke jing tungkam tungjam kan ya katkum kita ke hok ya ke ba kipaj ba ke di ban yo. Yo i bakum bakalong ya ke bala penterikam hi practically na musyawa kan tam ke district. Hakaba 100% ki kam ki lokal. Ngi senior ngi yo kumta Syakir kuih distrik berkiok kumta. Kalau kajing mutai syubuan ikun sama lajung bikin yuk rungkam no lang baki di SC ke per lada ke sarkar ka penti kena bandon ke karostar. Dia kata kenal bagi bani keren karostar. Wadlah ke babun ke sutu ba umdai syuk bani keren. Dia kalian jungi sutu pakan nang simpon. Ila rakan don kata kajing pun baji ka reservation polisi. Kamla bandong ba menta la syai ka sengi ni nak order. Habban ya ther habban ya tai kumno kajing ajing mut ki political party per ken habban wan kumno ken ajing mut hakaban wanra ya kata ka review ki point ki ban review hakano kelas pan kala kum kita ki babon ba kijing ya ther kijing ya tai ka bangin haban ya keren te kan nang simpor de na takadaw isu thu ba karostar de ban petrikam immediately knang ba kajing tungkam tungjam kan nomlong kajing persange ka tungkam tungjam de kata ka bang kwa berken ni Kubai sibun sar se shwat ka bakhadu golong baj ba ni so thu ban ya friend ni ki rostar ban ken ta kuai ban ta ki jrong berkata ka ban sale ki jrong tang ka wai ka ba ka solution ka ba fil aya persang kolong baj ba pediang ba ka surka ka ni ko ngo ba de ban review ya ka Kasi bersih, dia balak ka, sobat dia kanu ka basniu, mong isu kerpat ngiwan dari Jogja, so nginum island bakan dia so kinu ki eki basniu, isu kerpat ya kum ki hinmen rang ba ki penklai no baka sarkar kan review policy khanang ba kini ki eki basniu kanum dia. To boleh sibun kerpat ipi so ban dia legno ba tungin simlang ke kle ba ban ai kublai sibun iki kun samlah pedang jongkat kene kajing khlot nak leng ki jaka dari om simdon weiru samlah uban sim ya ka any hala ka jong kakti ban pun kelumar hangno ngada ai kublai sibun iki kun samla jong ka beri hunyo trep
hakabang ya ki kene je ki kwa jai jai kelam kelumar hangno berkene kedai kedak kesin kabapen i bangi la yakiu hak ji sempang hak ji suthu nambar gi suthu bakar kam hadu kata kata ka suk kasai to ngir kwilenti bangin yo aka lengba ka jing yakren lamba ka dialog omdei dak bangin pun kelumar perthei nambar ba dak bangin pun kelumar kadang tak kecing duk ya haparok kilian kadang tak kecing duk sudah ladang ipun kelumar pada kawanra no ka jing hakadeng ka lon oda tinga kerpat iki kun samlatung sim ke klik bangin sim wei poi ke klik bangin ula ke jing suk jing san hakaba kyo i babarok sim kia kena kam kum bakalong laki keren kim keren dari pak mesti pi kum bakalong mata barok sim kia kentup mangi ki MLA bat ki nongelam ki party leaders play i barok kini nongelam ki badon bat ngiru kini ki party leaders ki badan berngi mentar barok kidan kajuk kum bafidol fi te ka sulong bah ka expression ka kadau mentar ngin sadon ka party meeting hak bangin yok keren ya kene kajuk ikut subjek ke sang yesong kenang kene ke meeting ko mentah teng ai kulai kerpang fi ke bangala ong ki rebak bagi keren sua bar kene ka sur dik pajba nak sakus kesen hading ka tang selong meeting dengan party hendak kini kajuk ki bagi keren isku amni tu ipa kum ba fi bisko kia ngir bisko kialang bad yang dia lang nak kajuk ka sur ngi kemi nanti ya ka bangin poi ka thong nak ta ji tra Sir, last tangkawi. Lano tharai pidon ka target jong phi na kalian ka komiti ba phin khot no ya kane ka jing ya kran chpang kane ka reservation. Phi na kalian jong ngatrai kam slam ngakermen bu chief minister unsa khot yangi hakini singi asgi ban ya keren kata kadang dai phi first step kalong ba ngi khwilti bu chief minister un pediang ya kata kijing dawajongi ban ya keren ya kane ka reservation policy kata ka bangi khwilti bat ngak khwilti ba kanom slam kata ko pediang ban ya keren dan rena kalian ikut negara star ke ba ke komiti ke balak notify the government the governor ke bangila isong benen dia kene ngin ya chakmat bagi khwilti ha ke bakan mi no ke wei ke am ke batmai ha ke barok ke jing angdot je pi barok wad langi ong bangin keren star syuk mentah dari mangi barok hingi le keren star kini tiyo boladap bagi kwa bakan ya chakmat te kata kawan kong duk ke bangi ru ngila recommend ne kata bakar star la kadai kamadon ta bakade baniak nang ne chakmat om de syuk on accident ta kadai ke wei ke thong ai ko barok ngiang bangin ui bakar star kan lihat nang disekmat di syuk saja Padja ayu salada ka sarkar kam pediang le se shu. Tang dam tak. ya kata ingin sih pe kita ko organ dangil apa yang kata ko ya mentah to long positif itu nanti bahkan don ke jing